nhớ rồng ý trong bờ ra cá thôn tu rồng sao tàu chắc ăn chứ mày ha nếu nó cũng chắc ăn là một recap thằng tu YouTube cá nè là lọc cá giờ vì cái này han damage han này chứ damage là YouTube bao nào ok anh muốn đâu dạng nhớ cho hồn à start from the beginning from the egg all the way to thầu như mature ta cả sinh ra nữa ok bạn nếu muốn đâu dạng nhớ cho hồn nên đâu dạng factor nhớ cho hồn YouTube bao YouTube cái này tu bò rồi nè平常的将YouTube看到起来了呀你蹲到来然后将里然能到起来了那 OK 你还估计为了估计么 cover 现在养登录了但是呢估计这个么叫么我一来为了躺我一来为了躺个被么为了晒哈么被躺了 OK so can on very easy to damage how to damage la YouTube 包了 OK 要 YouTube pay attention 了要 you 知道么 experience 就上了 OK can on 你要播投资哈你要播里讲哈你里讲哈播了 OK 该有是说播这播弄到เขา first step เท่านี้จังเอาลูกไก่นะโอเคจังเอาลูกไก่จิตปัวไม่จุดจงแต่do you guys want quality or quantity okay ยังไม่สั่ง到 quantity ซึ่งไม่มั่วลูกไก่ไม่มั่ว incubator ตอนนั้นโอเคแต่是ยังไม่สั่ง到 quality นี่จะไม่จุด加同毛ปัวเรา natural 的是哦 okay bây giờอยู่ค่าตรงนั้นเดี๋ยวไปเจ้าชี้ชงไปเจ้าตัวชงเนาะนึงก็ตัวไปเจ้าชงเนาะไปเป้าเนาะโอเคอย่างนี้จะค้าแม่แต่ปนอยู่ผมมาการจุกไอ้เราไอ้เจ้าต้องเก่งขอดีต่อไอ้จะมึงเจ้าสมัยนั้นนี่กลางซะโอเคอย่าจะน่ะนี่จำต้องรอจะเนี่ยนี่ชี้ให้หนึ่งลักกี้ซะให้หนึ่งมันต้องจะน่ะรูกี้จ่อซะโอเคเราจะนักกีฬาการ sportsmanship ต่างrồi cho bóc cá cái kinh tu cá là lo in bao nào ok giờ cho nó phía ta chỉ matter vô cái lâu incubator close ha natural hash là chỉ matterแต่สิไม่ยังว่านึกลางซะจะนึกว่าสมัยให้นึกค้าไม่หาเรามันนึกค้ากับไม่เอาอยู่แกไม่ต้องชังซะโอเคไม่ทันต้องมาช้าไปเพอโอเคว่าจะไม่เราทำไม่จังสิฮะจะขอ you guys need to tell the truth okay อีสัญญาตกุญยูไก่คลอซื้อจำตัวตัวนั้นยูไก่ฮักตัวนั้นซื้อจะมาปัวมองพี่เนี่ยต้นเสือหาลูกหลานโอเค so first step จะก็ต้องมาปัวจะเอาปัวลูกเถาไอ้ก็มาตัวการยูแล้วก็มาเองกินเบรก็ชี้แจงตัวมาปัวกล่าว okay so that's the first step that you already master your bird okay จะก็ต้องต่อการ foster from กับพังซะ okayเขาที่อ้อนะเท่านี้เท่านะโอเคไอ้ก็ยังมันจะก้าวพอนะอย่าลงได้จากเขานะโอเคนี่จะฟรีอย่าก็พูดจะนะ horse fee ฮะจะนะ turkey fee จะนะ protein ช้าๆนะเนี่ย1.2%เจมุจปลด1%นะเจก็จะมันก็จะก้าวพอโอเค that's the second step that you're gonna mess it up your bird okay so có được cái bộ thằng đó nữa ok có cái bao này luôn là cho phi có một bốn nữa ok mấy chủ nhân đó nên tiền là sáng tạo có cái lúc sai nữa lấy cái chi lý hết ta cái sinh giáo rồi ok mà bây giờ we have to be very patient okay if you want quality okay so you don't be itchy hand and you have to be patient okay brother okay เขาที่อ้อไม่ปอเยลุนละนี่จะเขาไม่จุดจงแต่จะเขาไม่ปูนะไก่กันก็ละ9% protein นะโอเคเขาชากันก็จะ22% ซะถ้าปูชาช่าง22นะโอเคขนาดนี้ไม่เป้าเขาที่เป้นะไม่ว่าไม่จะก้าวปวยไม่ชิเป้านะลงแต่ไม่ว่าสังชั่วนะโอเค
一餐嘛呢滚前到就有干人带呢不引包了就是不看个没么上错了 OK 也是真么毛了没么的 injection 了就没怎么没就干 destroy 成了呢 OK 也头都干老了嘛去我的家也就干么毛没上 injection เลยจำไปทร9% หมดจะ Thailand 200แต่好了จะนึง destroy นึงมันตัวจะ good bacteria นะthat's why ทำไมจะ干毛了没么上错单了没จะ干新疆了都新疆了จะ你这么肉了จะไม่去包จะไม่怎么你叫新疆他จะ你还人头呢 destroy 你欧洲你叫照了你叫零叫照都当จะไม่จะ干ปวดทำได้ฮะเนี่ย okay so never inject your baby chick or stag okay unless it's an adult male but when you injection antibiotic to the bird it kills the good bacteria so ไม่จะ干到出来จะไม่怎么叫新疆จะปวด了是吧 okay 你叫零都当了ถ้า你这么叫 good bacteria 那么多你叫马上了จะ都当จะ你里上面จะตัว干บวชนะOkay, ตัวการนี่ชิติงเลยนะ Okay, that's how you destroy your bird by injection. Okay, กว่านั้นมันก็หาจะเบ็ดเท่า baby chick เลยเนาะฮะตัว stag ซะนะ Okay, ตัวนี้nó body จะต้องมันจะต่อนะ Okay, ยังไม่ปู antibiotic จนมาไม่จูปูตอนจะ soluble clay ซะ Okay, จะ powder ตอนจะ clay ใน house นะ never inject the bird. Especially like stag or babies, okay? If the bird is sick. So เขาที่เป้นะกูขาดจะไม่มั่วไม่ตกปวดไม่ชิเป้าหรอก okay? เขาที่เปล่านะอย่างนี้สินเจอนะจงอย่างนี้ถลูเลยกูจะนอนนะเลยอีหลีออหลีจะหอไม่ชิใช้นะไอ้นี่สินเจอนะนี่เพิ่งสินเจอจะนี่ปวดทันได้หรอจงนี่จะมีไอนะจะ你是吸入性交的你讲个怎么毛怎么跑就你都不同的呢 OK เขา也为了讲没找到一场改要讲莫一度2很久来是讲就起来呢 OK 没有准准中了也没到找些干不来中了呢嘛就让了应叫来当多了呢ยิ่งจะใจจิตเลยเหรอโอเคจน我知道个你我知道就个人ขอดิมอง到ใส่เวนดองยันดอกซะนะแต่是เขาก็นิ่งจะเจ้าฮะนี่รู้สาวนะจงอีหยังใจจิตเลยนะโอเคกูค่าเขาสิก่อนจะไม่นะยังไม่จะก็อีหยังเลยชั่วโมงถึง到来เลยไม่ถึง到来ซะนะจะอีหรือบ่มาตัวกันยาบ่เป่าจะคลองแล้วเดี๋ยวไม่ถึงบ่จะ damage หรอOkay, so you have to be very cautious and pay attention. ไม่ชุมมาถึงไม่อยากจะจงนะ Okay. เลยกูหาไปตัวกันมาชิยงยีนะอยู่ตัวอีจังกันนะมาอยู่จริงตัวจงช่างเลยอยู่ตัวเข่งให้อยู่จังมีโยแล้วนะ Okay, you got to spend a lot of time and you got to monitor and be very cautious and always check your bird. Make sure they don't get sick. They don't peck on each other's. You don't do any stupid mistake. Okay, brother? 看了就没了。这好ที่เปล่าไม่อยาก有波轮头你就没爱你新疆呢就好你养个怎么毛你就 develop 你就 grow 这你是吸收新疆呢要这个马路呢是吸收新疆这你要波头没一厘2厘了 OK 所以到3分钟哈OK 还有头毛嘞กูจะนำมา2厘นะครับเลย2厘还ไปวิ่งมาอย่าชิงยาเลยทะลุนะอย่าไม่มุ่งใจแค่เสื้อจุกคนนี้ชิดตัวนะอย่าโอเคเขาถอดเลยเนาะมาไม่มุ่งใจหมอมาหนึ่งเมาลี่ให้หนึ่งตัวโอเค so เขาทิปเล่าอยู่คนเดียวนะโอเค so เขาที่ชี้จะอย่าถอดไม่เขาเตะนะ
em mấy phim mất cho sinh ra này nhà này lưu cho này tụi nó là bé lì bao lì chỉ lì cho sao mấy phim mất cho sinh ra đó em mấy chúng mình sẽ có precondition cho họ nào ok em mấy cho là thằng là chung cho mình cho sinh ra hết chơi thật ra hắn mình cho lái ó tại vì你是使用教他你在就是使用教了你没什么你差不多咯没什么你 exercise 没什么你 precondition 啊cho nên chờ cho nên cho linh tang na ni te linh ka ta cho tang na cho li ra cho nên chờ cho nên bo là xứ na ok cho nên chỉ tình là cho mình cái bo thành đó na ok họ chỉ chỉ họ yêu cầu tế ok mấy chủ nhân cho cái thơ ra sport mà mấy chủ tao mất precondition đó hay mấy chủ chọn cái chỉ nào thì xứ na cả mấy phụ nữ xì mư nữ xì song xứ na OK เขา second time แม่มันเกี่ยวเขา full round ก็10นาทีซะถ้าผู้ช่างก็10นาทีนะ1นาที到เท่านะ OK you have to slowly work his way up 那种อย่างก็รอหมอก็จะก็ทุกที่ exercise ก็จะมาค่าอีหมายต่างๆแม่ก็ชวนลิงก็ก็หมอหาแท้ก็ปลังเจดะ you know you must say you to king ใช่มั้ย OK có chút gì từ nào tao boxing có chuyện mình tao rưỡi từ professional boxing ấy con tao lùa cổ tê lùa ít tê xứ có lấy gì cả đấy hả ok hả con gas out cả đấy hả ok so you must say được tao này hát cá sẽ về YouTube bao nữa ok so họ thích chi mấy yo bộ là hả họ thích cho họ này bộ mấy chi sai nữa em mấy ở trong cái tí nữa em pin ship thò ship pack em chờ fence em chờ bắt tới nữa cái mấy cái bộ thành đó nữa ok so có thích cho lừa thích chí này cái mấy cái bộ luôn là như cage fight rồi như chờ fence nữa chứ thằng mấy ở trong cái tí mấy ở xin bộ họ cái em pin ship thò cái em xin chờ chỉ mấy chỉ bao họ chỉ mấy cái chút bò này chú họ cá nó thằng nên chờ cho lâu nữa chỉ như recover thì chắc chắn rằng chỉ nên chờ tao là của thế nên chờ chỉ như thật sáng ha nên tới thật sáng là ha nên chờ chỉ cho chỉ món này chẳng chỉ tao nè chỉ mấy cho mình đồng nhà chỉ mình đồng sáng ok yeah thầu nên chắc ăn rong mình mất số nè rong này nên chưa chán nên chưa mấy cái different luôn á tại vì mấy chủ nhân rong thì mấy món tầng game mà cá tu ha cá kinh ha cá sáng chua nữa mà thằng đầu cá sáng chỉ nên pin thật ra chữ ha thằng đầu cho nó cho chỉ đi tới hở ha nè giang đầu nè sáng nè pin tới đó chỉ pin chữ nè cho chỉ đi tới chỉ mó chỉ mấy运动场rồi đó ok so mấy cái giờ mình cho bắt tới hết trên họ career cho over sữa giờ mấy sáng cho màu cho mấy breeze sữa mấy chỉ sáng cho về lại sữa ok khai lần đầu cho mấy họ chỉ cho mấy cái bùa mấy túp bao rồi mấy chỉ kề rồi mấy chỉ bao rồi mấy运动场về lúc đó ok họ chỉ sang nó họ mấy tụ cái bùa mỗi ta sáng sẽ bao rồi thì yang tao sẽ mấy chỉ bao ha mình mua sáng chua nè mình rồi mình thu cái mà ta sáng mà đăng ký mà 1% sáng chua đăngตัวเลยนะอย่างนี้จะโอ้กูจะcáiกูchỉ sáng chua lang sao ok ý là ní lang là ní ý tôi rookie you know tại vì mấy bao nó mấy chạy mấy chỉ cái mấy lần đầu cái giờ xài về nó mấy bao giờ cho tôi nó mà cho tôi những sáng chua đăng này nè ok why because 也个去上错了是那个哪知道了 you know 他个是该有等那个什么上错了 you know 也不懂我猫人样的个什么个是该上错一个是该有等他个是该你如跑去 double 有这场有没上错你如跑 double 有就成那样了就可以是该什么讲到让多了handicap 的 cripple hand you know so 好像有没有这个波的 injection okay you some steroids injection 这样 okay so 我看了这边这个
ก็ชกแล้ว open mind ฮะชกแล้วเป้าหาตาhow your birds got damaged and how it was damaged and how you damaged your bird okay so ไม่准那个那么呢就下面米呢个下面米很了 okay 其中多年呢个我有给一考试嘅个波了种人咧预算啦you do mo ban chong to le to you do mo ban ko you son ta ta ja you chuma regulation ja ta ye da ka po ka to no so okay so ni yalen da ha ni mong len da ha ni on da no okay brother ka hopefully you guys get more insight to it or be open mind ha me ha pa ta ye vi cha me da ka po ha me ori cha ha po starting from the egg okay to all the way till nu ready 新加的呢就新加了 okay so 没准备着个上错了嘛没上到背上还个波了没上这下一波了呢 okay 就你知道 completely damaged 是呢 okay 比赛这下面叫要你硬是晒的这 all the base 呢这这意思呢给你知道伤害呢这里让你进到来好 okay but 你靠 power 就 drop 了 50% 了 okay 还你好 winning chance okay 就 the next time 就鸟嘞90% 是吧 okay 就 the next time 就没输是吧 okay 就可能到去顶了你是使用掉大的是你不是呢你去顶了呢 okay so 没准包括 difference between 个同人家做你错了你不是呢还你你顶了 okay 你就顶了 okay 你mun站工 okay so 也叫这人家哈这些个ha 有个人在也包 they know exactly what I'm talking about okay brother ka so 你们想依靠a very important step 了靠 where you damage you the bird you 就去包了 you 我这样就做呢 you 就开始播呢 okay 看了就叫 brother ka 呢 okay 个说个就还包呢 okay 用啥说个就照顾哈 hopefully 有没谁等着估计 video 这没有个当都样用的个 elephant the experience knowledge idea 叫了么安子做样没还包个没做么话没哈经tu cá to cá kế cá tổ cá xuống cá everything okay brother ka 我们讲了边嘛来星期做的这个谁呢 okay 我们讲了你要准备了